Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še s koprske Bonifike, kjer nadaljujemo s prenosi tekem 8. kroga prve lige Telemach. Pred nami je pravzaprav veliki derbi tega 8. kroga, do začetka letega dvoboj vodilnih ekip drugovrščenega Kopra in prvovrščenega Celja. Celjani so še vedno tudi po 3 odigranih tekmah visoko na prvem mestu, pravzaprav še kar nekaj tednov, tudi če ne bi osvojili nobene točke, bi tam kraljevali. Koprčani so zdaj kakšno mesto niže, ko so ostali tekmeci že igrali, ampak Primorci imajo seveda znova možnost zavihteti se tik pod vrh, če bodo danes uspešni proti ekipi, ki ni oddala še nobene točke v tem državnem prvenstvu. To se iz te prekinitve Celjani v obrambi rešili brez praske, kakšen prodor zdaj po levi, to je lahko priložnost za Celjane, priložnost, ki pa je niso uspeli izkoristiti. Kdo bo podal? Kursijo. Žoga zavija v stran od gola, super podaja, ampak Leo Rimac z glavo ni uspel streljati. Sami zadržijo žogo in postanejo nevarni. Negoje je odlično prodrl, ali lahko tudi zaključi, prišel je do strela. Žoga pa od bloka v kot. Škinas, ne, dovolj natančna podaja. Tomek, Manseri, Tomek. Krasno proti Mijailoviću, ki bo dovolj hiter, gol je prazen in gol! 34. minuta, Koper prihaja do vodstva. Kakšna akcija in kakšno veselje domačinov. Tam je pritekel tudi rezervist pri domačih Ivkić in se razveselil tega gola. Vidimo Riero, ki je v pogovoru s svojimi varovanci. Krasno pa je v napadu odreagiral Veljko Mijailović. V prejšnji sezoni je dosegel 2 zadetka v prvi ligi, za to sezono pa je to njegov prvi. Takole je šla akcija, Tomek je podal, najprej se je zdelo, da bo Leban vpisal obrambo, ampak žoga se je odbila nazaj na nogo Mijailoviću, ki je potem v prazno mrežo brez težav zadev v padcu za vodstvo Kopra z 1-0. Takole Tomek podal skozi luknjo, potem Leban najprej na pravem mestu, tu pa tisto čustveno veselje, ki sem ga omenil. V 5 minutah 4-1 v korist Kopra, ki ima novo priložnost. Leban, ki je že velikokrat v tej sezoni reševal Celjane, pa se je izkazal. Celjani so se za kratko ubranili. Mijailović, žoga je na poti do gola spremenila smeru. Je morda celo prehitro padal, ampak ocenil, da do žoge tu ne more. Je pa zdaj Koper v napadu, Matondo je v kazenskem prostoru, Matondo podaja priložnost in gol! Leo Rimac! Dočakal je svoj veliki trenutek. Krasno je utekel, pa pričakal podajo in zadev. Čakal je na ta trenutek v članskem nogometu, v prvi slovenski nogometni ligi, pa je torej prišel do zadetka in zdaj se takole navznoter zelo smeji Slaviši Stojanoviću. Tu bomo videli v ponovljenem posnetku, kako je šla akcija. Matondo je krasno utekel, Rimac je potem izkoristil dejstvo, da je Vuklišević zastal in ni imel možnosti, da bi ga s hitrim korakom ujel. Tule je že ključen trenutek, ko je prišlo tudi do zadetka.
Tudi Pabaja je potrebno pohvaliti za tale gol. No in zdaj so Celjani v zaostanku z 0-2. Takole Pabaj našel Matonda. Pa poglejmo, kaj lahko prikaže novinec v rumeno-modrem. Manseri pa gre po desni. Manseri podaja pred gol in Koper vodi s 3-0. 68. minuta, novo veselje domačinov. Gneča pred golom, videli bomo, kdo se je žoge zadnji dotaknil. Slavje domačih navijačev, zdaj pa se res zdi, da so Celjani na kolenih. Počakajmo na ponovljeni posnetek. Slaviša Stojanović napet ob robu igrišča. Tule bomo videli spet veliko prostora na desni. Takole je podal Manseri. Ja, Nieto pa tisti, ki je zatresel lastno mrežo. Manseri je podal, tam je Nieto pokrival Matonda, prav od njega pa se je žoga odbila za hrbet gostujočemu vratarju. Tule vidimo Manseri torej s podajo. Nieto pa je zatresel lastno mrežo. Podaja nazaj proti Nietu, tudi Josifov danes ni takšen, kot smo ga vajeni v tej sezoni. No tu je Nieto, pa priložnost za Celjane. Lisaković je prišel do strela. Na oddaljenejšo vratnico leti žoga, mislim, da se je tu stresel okvir gola, pa gol za Celjane. 3-1, pa ravno na to so opozarjali v koperskem strokovnem štabu. Na podajo proti oddaljenejši vratnici vidimo Vukliševića, njegov prvi gol v tej sezoni, 81. minuta, 3-1. Razburjen je Stojanović, pripravljena sta zdaj Omladić in pa Jukić. Poglejmo, kaj se je tu zgodilo. Takole je Vuklišević žogo poslal pod prečko. Najprej pa tale skok. V ozadju tudi Škinas je stresel prečko. Žoga se je odbila do Vukliševića, ki je izjemen v teh prekinitvah, v predvidevanjih tudi, kam bo padla žoga. Odločnosti na eni in drugi strani, no zdaj pa Josifov gre 1-1, Josifov in krasna podaja proti Poplatniku, ki Celje bliža na 3-2, torej na gol zaostanka. Ni bilo tu sebičnosti, zdaj pa zagotovo zelo povišan puls pri domačinih. Takoj je podal Lisaković. Josifov je vedel, kje je Poplatnik in Poplatnik je samo čakal na podajo. Tule že proti Josifovu kot na pljadnju. Jukić je bil prepozen. Kakšno tekmo smo zdaj dobili. Ni bilo ofsajda ob tisti podaji Lisakovića proti Josifovu. 3-2. Josifov, preigrava Josifov. Josifov do strela! Stresel se je zunanji del mreže, Koperčani še vodijo. Zapravil je za nekaj trenutkov Lisaković posest, ampak tule je nov celjski napad. Josifov, gol! 94. minuta, Celjani so prišli do izenačenja. Pa to je neverjetno, kaj so zapravili Koperčani. Tudi Škinas je bil pred golom, takoj se je zdelo, da bo nevarno ob podaji z desne. Neverjetno, človek lahko samo ostane brez besed. Koliko živcev bo danes izgubil Slaviša Stojanović. Josifov še eno super podajo pred gol.
Podal je že po platniku v 85. minuti. Ali lahko zdaj Celjani, ko je psihološki momentum povsem na njihovi strani, še enkrat udarijo. Tule vidimo Kopra in Celja, kot kaže, rezervirani tudi za takšne ekscese. 3-3 pa torej vidimo statistiko. Koprčani z več streli, 16-10 v strelih, 7-6 v strelih v okvir golov. Si želeli, res so dobro kazali. Hvala na čestitkah. To je nogomet. Stisnil sem nas po 3-0, kaj je bilo. Rabo smo to boljše izkoristiti, ampak nima veze, gremo dalje in to je to. Zelo dobro ste se pripravili na Celjane, prišli so v silovitem nizu, 70 minut, bili res boljši nasprotnik, verjetno zato še malce bolj skeli, da danes niso zmagali. Pa razigrali smo jih iskreno, bili smo 70 minut, smo jih držali, to je fenomenalno bilo in ne vem, sploh ne vem kaj da rečem iskreno. Najlepša hvala. For sure you came here to win the match, but during this match, considering the circumstances, probably the draw is a good result for you. Yeah, of course we want to win every game, but we played very bad today, and from 3-0 to 3-3, I don't know, in 15 minutes we need to deserve this point because we really played bad, and I think in the whole game we didn't deserve any point. Koper was better. But still, what says this about your team? Coming back from 3-0 to 3-3, and we know what you did in Europe, we know that you were on the 7 games winning streak. Probably this is another sign that Celje is now winning team. Yeah, we try to win every game, but sometimes if you cannot win, we show that we are a unit and we come back from almost impossible score from 3-0. I'm happy with this, but for the whole game I'm not happy. Thank you very much. 75 minut odličnega Kopra, kazalo je, da boste ustavili ta res neverjeten niz Celja. Na koncu pa rezultat, ki ga verjetno kar težko nekako požrete. Kako ste vi videli tekmo? Ja, zelo težko. Ne moramo si dovoliti, res ne moramo si dovoliti in sem strašansko jezen na način, kako smo brez glavo odigrali zadnjih 10-15 minut in kvaliteta Celja potem lahko pride do izraza. Danes je nažalost prišla do izraza in so uspeli preobrniti ta rezultat. Vrgli smo v vodo vse, kar smo 75 minut odličnega naredili, ker mislim, da praktično Celje v teh 75 minutih niti ni imel kaj konkretnega, ampak potem so nas pa stisnili, gol iz kota po igralcu manj, drugo brez glavo odpiranje, tretjo iz našega prostega strela, dobimo kontro, se pravi, enostavno na tem nivoju je to nedopustno. Kako težko je zdaj razmišljati o tem, kaj vse je bilo pravzaprav danes dobro z koperske strani, ko je rezultat na koncu takšen. Verjamem, da ste že sami verjetno malce razmišljali, čeprav ste zelo izkušeni, tole bomo pripeljali do konca, potem pa 3-3. Ma ne, ravno zaradi tega, ker sem izkušen, sem vedel, da se ne sme koncentracija padati in nekaj razmišljati, da je tekma končana. In sem na vse načine opozarjal s klopi, kar se je pač le dalo verbalno, da ni potrebno brez glavo nekam leteti oziroma treba zadržati žogo in se ne spuščati v neke riskantne poteze, riskantne izhode. Mi smo to pač naredili, pozabljajoč, da na drugi strani imamo izjemno kvalitetno ekipo. Pa verjetno tudi zdaj pogovor z nogometaši kar težek, namesto da bi jih pohvalili pravzaprav za vse to dobro, zdaj bo verjetno padla tudi kakšna resna beseda. Pa ja, normalno, glave so še vroče, nekaj sem že povedal, ampak gremo prespati in jutri malo bolj v miru, trezne glave razmisliti kaj in kako. Še vedno smo očitno v procesu dozorevanja, v procesu navajanja na nogomet v Sloveniji, kar se tiče nekaterih igralcev. Ogromno nekih novih obrazov, novih pozicij in to terja svoj davek. Ampak kljub vsemu ne smemo zapraviti tako priložnost. Najlepša hvala, srečno. After match like that, no time for a long question. Your view, your summary of that game. Well, first is when you cannot win and when you don't deserve to win, don't lose. That's important. We keep unbeaten. That's the target that we have this season. We want to be an unbeaten team.
So yeah, this is what I said to the players. And to be a better player tomorrow, because what we want is always to improve, we have to accept that it was not our day. We had a bad day. Without the ball, on duels, for sure I will have tomorrow around 11, 12 o'clock, we'll have already the numbers. On duels we were very poor, very poor. If you are on duels very poor, even third division team can beat you, because the duels are very important in football. You need to be, I'm always talking about this, that you need to be a good team defending. And today, on this situation that it was 1 against 1, the second ball, these situations, they were better and faster than us on the first half. Second half, it's true that we activate a little bit more ourselves. We change a little bit the mood, a little bit this energy, the passion that we need to play our game, and it was better. But I don't want to put excuses. We don't put excuses. We can talk about football, the details, no. But the reality is that we didn't have a good day without the ball, and with the ball also. With the ball, especially first half, ball losers, easy ball losers, especially from our best player that you don't expect. But we can accept it. Football is about to make mistakes, and I'm not unhappy or angry with them because I had said that we're going to lose balls. And what I'm unhappy is about the duels, because this is something that we can control more. So that's it. And then rest of the thing that they are not excuses. We play with, I saw few flowers on the pitch. Maybe I don't need to go to the flower place to buy for my wife a flower. I can come here and to play with the sun and a slow pitch. This is not helping us, our game. It's helping more the opponent. But this is also not, I mean, this is not an excuse, but the opponent started already winning 1-0 with this. What are the learning points, let's say, for the future from the first 70 minutes, and then, of course, probably something good about the last part of the game? Yeah. No. This is what I said to the dressing room. When you have a bad day in general, because you can have a bad day maybe with the ball, but without the ball, no. I don't accept that we are bad without the ball. But when you have on both ways, we need to change something. And to change is the thing that you can control. We have words in our dressing room that we talk every week. It's about the desire, the passion, the energy. I needed to see this on my players. When we conceded the third goal, I said, I want to see this. I don't want to see dribbling, passes. This is quality of the players. What I wanted to see is that we had this mood and this desire. It doesn't matter the score, this. And it changed this, and then we could do a little bit more things, and we could show a little bit more our game. But one of the points for sure is that when the pitch is humid and you have humidity and the ball rolls a bit better, we are another team. The first half, as I said, with flowers, the middle of the pitch is difficult to play. Is there a way to adapt to that? Because we know you like dominant football, free-flowing football, but probably going into the next matches, the pitches, I think, that's my opinion, always will be like that. Nobody would put the water on the pitch when playing Celje, nobody will cut grass. How to adapt to that? For sure, to adapt. What I said to the player, when it happened this, my brain cannot be focused only on the pitch, cannot be focused that it's dry, I cannot be focused on that, I need to be focused, try to do my best. And how to manage the situation. Sometimes you need to play easier, sometimes you need to play a little bit more direct, why not? We are ready for this. We were ready that Koper in many situations they will press man-to-man in front. And this is what we were trying to do, and then to manage this situation. But for the next game, we have to be ready for this. Of course, this is fair. The local team decide. Is not what we want, but this is football. And for us, what I said to the players, when I have a bad day or I need to compete properly, if it's not possible on a civil way, it's a criminal way. Criminal way. Let's make the traduction in football is more aggressive, compete the duels, the second balls. I need to be more brave in this situation because all of us will like winning games through the passes and finding the free man and dribbling and in a quality way. But sometimes it's not happening because of the opponent, because of the pitch, because of the reason, whatever. So we need to adapt, of course, and this is what we're going to do. This is what we know that we have to do it, and this won't be a problem. So keep going. We are happy with 1 point. We can be happy with 1 point today. That's the reality. We have to be happy with this point because we were not good at all today, except, as you said, the 20 minutes that we changed the mood and the energy. Thank you very much and good luck. Thanks.